شما سوء استفاده کردن و فرزندای ما را بدنام کردن، ملت ما را بدنام کردن. جوگی هم فریبش میکنه، فالبین هم فریبش میکنه. اونا قماربازایی که هستن لاتاری بازی میکنن با همون مثال مبلغات. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کوروکر است بلکه از آنم فروتر است. درود و رحمت الله مهربان بر همه آن کسانی که مرا میبینند و مرا میشنوند. الله مهربان دعاگو هستم که خداوند همیشه در پناه رحمتش همه شما را نگهبان باشد. الله را دعاگو هستیم که هر مصیبتی که بر سر هر یک نفری از ما یا در دین ما وجود دارد، خدای مهربان با فضل کرمش همه این مشکلات ها را برطرف گرداند. خداوند بیماری ها را شفا دهد. الله را دعا گویم که مهاجرای ما، برادرایی که امروز برای به دست آوردن نفقه روزگار بیرون از خاندان هستید، خداوند از شر همه بدی ها شما را نگهبان باشد. برادرای عزیز و گرامی، اصلا من در همین صحبت های خودم، در موعظه های خودم روا نمیبینم و راه هم نمیتون بر سخت گفتن یا تند گفتن یا کسی را مقصد هدف خودم قرار دادن. هیچ وقت در موعظه های ما این چیزا جای ندارد، ولی احیانا بگیم رنگی که دیگر مجبور میشیم وقتی میبینیم گپ زدن و میبینیم رفتار و میبینیم بعضی مثال حالت ها را، بعد نفری را مقصد مورد هدف قرار میدیم. برادران و خواهران گرامی، امروز من میخواستم در اطراف همین نعمتی که با گفت دانشمندهای ما و شما بعد ایمان نعمت امن و آرامی، کمی من برای شما صحبت داشته باشم. چگونه که شما با نعمت ایمانتون، با نعمت اسلامتون، با نعمت بگیم حیات پدراتون که زنده، مادراتون زنده، فرزندکاتون که هست، خانه و درتون که هست، مقصد ماشین دارین، شرایط دارین، برای اینها وقتی که شما شکرگزاری میکنین، از همه شما من خواهش دارم و با شما بگیم یک گوشزد میکنم که نعمت آرامی را هم به قدرش برسید. برای همین آرامی که نمی حاضر داریم، تینجی که حاضر داریم، همین را هم در برابری بر هستی پدر و مادر دینت وقتی شکرگزاری میکنی، همین را هم فراموش نکن. زیرا آیت قرآن است که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بر هر نعمتی که شما اگر شکرگزاری کنین، من همون نعمت در شما بر دوام نگه میدارم، ولی اگر بر همون نعمت شما ناسپاسی کنین، زود است که اون نعمت از شما من میگیرم. از این لحاظ برای هر یک کدام شما من گفتنیم که پیامبر گرامی میفرمود من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له دنیا بحذافیرها.
маънои ҳадиса гӯш кунем, бародарои азиз ва гиромӣ. ҳазрат мегӯяд ки вақте шумо саҳар мехезин, мебинед ки хонаакотон ором, яъне бин дар хона ягон ҷанги оилавӣ нест, ягон нофаҳмӣ байни якдигар надорен. вақте мебинед аҳли хонавода ҳама як мақсад сиҳату саломат. вақте бигем аз тиреза сартона берун мекунед, мебинед кӯчаҳову шаҳрҳо ҳама ором. як. ду, вақте мебинед ки дар хона хӯроки якрӯзара доред, нигоҳ кунед, якрӯза хӯрока доред, оли пагоҳиша надоред. се, ҳаргоҳе ки мебинед ки дар саломатитон ягон камбуде нест, дастакот кор мекуна, чашмҳот мебина, забонат мақсад гап мезана, поакот ҳаракат мекуна, яъне тани сиҳат дорӣ. се чиза ҳазрат гуфтанд: яке оромӣ, яке якрӯза хӯрок дар хона, сеюм тани сиҳат. баъд чӣ гуфт? факааннама ҳизат лаҳу дунё биҳазофириҳо. худованд ҳамин се неъмате буд дар ту дод. бибин, ин неъматҳое ҳаст ки пайғамбари гиромӣ иёра дар мадди аввал гузошт ки аз ҳама неъмати болотарин ҳамин аст ки худо бар ту дод аст. пас чӣ гуна бар ин неъмат мо шумо шукргузорӣ накунем? пайғамбари гиромӣ ки бо ривояти абдуллоҳ ибни аббос аст, мегуфт: неъматони мағбунун фиҳимо касиру минаннос, ал-амн вал-офия. ду неъмате ҳаст ки инсон мегӯяд ба қадри ин ду неъмат намерасад. мерасад вақте ки аз даст меравад. ин неъматҳо чиянд? яке оромӣ, яке тани сиҳат. барои ҳамин вақте ки мо агар ҳамин ду неъмата дошта бошему, агар ба шарти ба ҳаминҳо шукргузорӣ накунем, маънош ҳамин ки шумо куфрони неъмат кардем. аз ин лиҳоз бародарону хоҳарони хеле гиромӣ, ман ишорам бар ҳамин аст ки бисёр аз касоне ки мехоҳанд хоҳ аз давлатҳои хориҷанд, хоҳ аз дохилаи худ монанд, хоҳ мардуми тоҷики худ монанд, мақсад ба ҳар роҳҳову равишҳо мехоҳанд ки ҳамин амну оромиро аз мову шумо бигиранд. ҳамхеле мақсадҳо ҳаст, ин чизо тӯҳмат нестанд. ҳамин давлатҳое ки ноором шиданд, ҳаминҳоро бубинед ки мақсад аз дохилҳои худшон ҳамун нафарҳоеро мақсад омода карданд ва дар ҳамун мисол мулк ҳамин нооромиро оварданд. дигар вақте ки ҳамун нооромӣ ки шуд, шумо яқинан донед ки дигар ӯро барқарор кардан бисёр кори мушкил аст, бениҳоят мушкил аст. аз ин лиҳоз ман аз шумо ҳамеша як чӣ бигем даъват бар ҳамин мекунам ки бар ҳар як гуфтаҳое ки имрӯз мо шуморо мехоҳанд бар алайҳи якдигар, бубин, бар алайҳи якдигар суханҳои носазо бигем ва ҳар як масъалаву масоила сабаб меорану мехоҳанд ки бо ҳамун тариқ дар ҳамин мулкҳои мову шумо ягон безобитагиву ягон бесарусомониву ё аз ида бадтарш бо ягон кори дигаро ба вуҷуд биёранд, дар ҳамин масъалаҳо хеле хеле бодиққат бошед. ман барои шумо як мисоле аз ҳаёти пайғамбар меорам. шумо мумкин дар ҳамин масъала баъд ба қадри оромӣ бирасен чӣ аст. вақте пайғамбармон нияти ҳаҷ кардан, ира дар китобҳо сулҳи ҳудайбия мегӯянд. бинед вақте ки омад ба наздики Макка ки омад, аз намояндаҳои Макка, яъне аз намояндаҳои бигем касоне ки душмани пайғамбар буданд, мушрикҳои араб як нафареро ба номи Суҳайли ибни Амр равон карданд ки бура ба пайғамбар як аҳднома кӯ, як шартнома кӯ. шартномаи чӣ иборат буд? якум чизеро ки вай гузошта буд, бубинед,
дар ҳамунҷа мақсад ин буд ки имсол ту агарчи ба нияти ҳаҷам ки омада бошӣ, ту вориди Макка намешавӣ. яъне аз ҳамин минтақаи омадагит ҳозир ту пас бигард. пас бигард, мақсад мо тура намемонем ки вориди Макка шавӣ, мисол бо и асҳобот биёи тавофи хонаи Каъба кунӣ. И яке аз пешниҳодошон буд. пешниҳоди дигараш ҳамин буд ки ҳамун намояндаи бигем Маккара 10 сол бо мо созишнома имзо мекунӣ ки ҷанг байни мову байни шумо нашавад, яъне дар ҳолати амну оромӣ зиндагӣ кунем. хоб ҳазрат гӯш кардесай. сеюм шарти ман ҳамин аст ки агар касе аз Макка, яъне касе аз Макка агар, яъне аз бигем ҳамун мардуми худи дохили Макка имон биёраву бия ба пеши тура таслим шава, ту ӯро бояд бар бигардонӣ, биёрӣ дар дасти мо битӣ. нигоҳ кунед, яъне одаме ки имон дора меёрад, ба пайғамбар имон меёрад, ту ҳамуро пас гардонда дар мо метӣ. лекин агар аз тарафи ту, яъне аз мусалмонҳо касе аз ту рӯ бигардонаву бияд дар мо таслим шава, мо ӯро дар ту бар намегардонем. гӯш кардесен ки чӣ шартнома мондааст. пайғамбари гиромӣ ҳазрати алиро файрод карданд, гуфт биё аҳдномаро имзо мекунем, биё аҳдномаро бинавис. баъд ҳазрати алиро гуфт бинавис ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим. вақте ҳазрати али хост ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим бинависад, ҳамун намояндаи Макка, ҳамун Суҳайл ибни Амр гуфт мо раҳмона намедонем, раҳмонш кияй. уҷо бисмиллоҳи раҳмон омадааст, гуфт мо раҳмона намедонем, и хел нанавис. гуфт бинавис ки бисмикаллоҳумма. пайғамбар абин розӣ шид барои амн оромӣ. нигаҳ кунинда розӣ гуфт бинавис бисмикаллоҳ, бисмиллоҳро нанавис, яъне бисмиллоҳи раҳмони раҳима нанавис, ҳамун бисмикаллоҳумма бинавис. хоб дуюм 10 соле ки дар байни мо ва шумо ҷанг нашавад, бинависира, нависонда. баъд сеюм ҳамун паймонеро ки аз мо касе дар ту таслим шид пас мегардонӣ ва аз шумо касе дар мо таслим шуд, мо ӯро бар намегардонем, ӯрам ҳазрат нависон. баъд дар ахир нависон ки ин аҳднома аз ҷониби Муҳаммад расули худо, ин яъне Муҳаммадур расулуллоҳ. ин Суҳайл баъд намояндаи Макка гуфт охир мо тура расули худо намедонем, яъне мо қабул надорем ки ту расули худо бошӣ. барои ҳамин ҳамун расулуллоҳро гуфт хат бизан, бинавис Муҳаммад ибни Абдуллоҳ. ҳазрати алиро гуфт ки расулуллоҳро бинавис Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ. ҳазрати али гуфтанд ман ира қудрат надорам, ман расулуллоҳ будани тура қабул дорам, ба ин хотир ман ира хат намезанам. ҳазрат гуфтанд ки азбас ки хонда наметонистанд, гуфтанд ки дасти яъне қалама дар болои ҳамун расулуллоҳ бимон, ман худам хат мезанам. бурдан дасти ҳазрата дар болои расулуллоҳ мондан, ҳазрат расулуллоҳро хат зад. шумо бибинем бародарои азиз, барои амну оромӣ ҳазрат дар чӣ аҳдномае имзо мекунад, то ки оромӣ бошад, то ки осоиштагӣ бошад. шумо медонед ки оли ҳамин оли мактуб имзо нашида ки ҳаминҷа яке аз нафарҳои аз Макка ки имон овардагӣ буд, дасту пош занҷир бастагӣ, ба номи Ҷандал ё Абу Ҷандал меган, ибни Суҳайл омаду дар пеши пайғамбари гиромӣ мақсад афтиду калима арза карду, гӯ ман мусалмон шудам, ман дар ҳамин Макка мусалмон шуда будам, вале дасту пои маро бастанд, маро озор доданд. хоб ба ҳамин хотир ман омадам дар шумо таслим шаваму маро бигирен, ҳамроҳи худтон Мадина бирен. ҳаминҷа намояндаи Макка ҳамун Суҳайли ибни Амр ана гуфт анамин мактуб аз сари ҳамин гуфт оғоз мешавозӣ, анамин аҳднома гу аз сари анамин одаме ки омаду таслим шид, анамира гуфт пас мегардонӣ, дар дасти мо метӣ. пайғамбар мо гуфт охиёли мо имзо накардем. гӯ имзо кардем накардем, аз ҳамин ҷо ҳозир агар ҳамин оғоз шавад,
мо мақсад розӣ, агар нашавад мо розӣ намешем. ҳазрат гуфт ки майлаш. ҳамо Абу Ҷандала бародарои азиз тасаввур кунед ки мусалмоне ки омад худша таслим кардай, тамоми асҳоб ин манзараро нигаҳ дорад, гирифт дар дасти ҳамун Суҳайли ибни Амр ки ӯра бо пас мегардонанд, мебаранд Макка, азиятш метан, дар дасти ҳамун дода шуд. чиш гуфт? гуфт исбир ваҳтасиб. гуфт Абу Ҷандал гуфт сабр кун, бубин, сабр кун. ва дар ин сабри дар имонат гуфт ту чӣ кор мекунӣ? ту аҷр меёвӣ, ту подош меёвӣ. ва иншоалло аз худованд умед дорем ки оянда барои ту як раҳоие аз ҷониби худои меҳрубон ҳаст. бародарои азиз, шумо муомиларо бубинед, шумо кори пайғамбарро бубинед. оё агар мо имрӯз ҳамин сардафтари худмон барои амну оромӣ кори пайғамбари гиромиро агар бигзорем, ягон хато мекунем? яъне дилсӯзии пайғамбарро барои оромӣ ки ба чӣ чизҳои мақсад розӣ мешаванд, агар мо дар худмон, мақсади ман чияй? мақсади ман ҳаминае ки дар ҳар як масъалаву масоилҳои хурде ки аз ҳамон метонанд ки мисол ягон нороҳатию нооромие дар ҳамин ҷомеаи мо ташкил кунанд, мо бародарои азиз ҳамин неъмати оромиро ки ҳазрат бин дар чӣ чизо розӣ шид, бояд пеши назари худмон биёрем. аз ин лиҳоз мақсади ман ҳамин аст ки ба қадри ҳамин неъмати оромӣ мову шумо бирасем. бародарои азиз ва гиромӣ, фиреби ҳар нафара нахӯред. дидем ки як гурӯҳ бачакҳои мову шуморо сода ёфтанд, ҳамун воқеае ки дар русия шид, сода ёфтанд. диди чӣ қадар бадномон карданд. дар 2 сол, бародарои азиз, дар 2 сол тасаввур кунед ки қариб 72 нафар аз тоҷики моро дар рӯи дунё сӯистифода карданд. дар ҳар як давлатҳои европаву ғайри европаву эрону афғонистону дар ҳар як давлатҳо аз фарзандои мо шумо сӯистифода карданд ва фарзандои моро бадном карданд, миллати моро бадном карданд. ки бародаро ҳар ҷо ки сафар мекунанд, мега вақте мебинад шиносномата, аллакай як ҳаросу тарси дар вуҷуди ҳам мардум пайдо карданд. ин бародаро ба хотири дин нест, ира ба хотири бадном кардани анамин миллати мову мардуми мусалмони мо ҳаст. барои ин мо дар ягон ҷо, яъне бояд осуда набошем, яъне ягон ҷода бояд мо бо касе мисол додугирифт карда натонем. барои як ҳушдор додани шумо ҳаст ки мақсад фиреби бисёри одамоеро ки шуморо ба ҳар як номи дину хоб ба номи худову расул мақсад фиреб мекунанд. ин қадар сода нашин, ин қадар сода нашин. бинед чӣ қадар мо шумо бародаро содаем ки як фолбин фиребмон мекунад. яъне фолбин ай охи ҳоли баде ки ҳамун фолбин дора, ӯ бечора мақсад ҳамун найрангу ҳиллаша истифода бурдеса ки як даҳаннон биёва бихӯра. агар ӯ ин қадар донишу заковату мақсад фаҳм медошт, ҳамин қадар бечора худша хору залелу найрангу ҳилла мекард дар пеши мавту. бар ҳамин шоиро мегӯ ҳар ки созад қавли фолбинро қабул, дар ҳақиқат кофир асту лоқабул. қавли ӯро қабул кардагӣ одама аз дин берун меган. моро дар тоҷикистон фолбинҳо фиреб мекунанд. ин қад содаем. як ҷугӣ бубин, як ҷугӣ меояд, хонада даста мегирад, ай рӯи дастат, ай кафи дастат, тамоми ояндаи тара мега ки инсон дар ин бовар кунад доираи имон берун мешавад, ки охир ояндаи моро аллоҳ медонад. дин чӣ қадар мо содаем, моро аллакай мақсад چی کار کردن اینه؟ آموختن من که همین قدر سادن که جوگی هم فریبش میکنه، فالبین هم فریبش میکنه. اونا قماربازایی که هستن لاتاری بازی میکنن با همون مثال مبلغاتون میخرن، ببین فریبون میکنن. یک مهره بیزنس آمده بود، مردم ها فریب کرد، میلیون ها گرفته خوردن، گریختن رفتن به هر جایی که زندانی شدن.
یا گروه هایی که میبراید مثل نمی تکفیری و خوارج و سلفی و هر کی میبراید به نام خدا و پیغمبر ما ترفرید میکنن. تا به کی ما برادرای عزیز با یا پیروی میشیم؟ تا به کی مقصد این قدر بدنام میکنیم خودمون؟ این چیزها را به نظر بگیرین، به نعمت آرامی برادرها خواهرای گرامی برسین. رنگ همین دین تان و ایمان تان و رنگ چخیلی که خود احتیاط میکنی همین آرامی را احتیاط کن. اینم یک نعمت آرامی را ما بگم. اینم از بیرون میبرای کودککا بازی دارن، خنده دارن. ببینین او طرفتر نگاه میکنی اویلوی در بالای مثال در نزد یک آشخانه نشستگی، خب در پیششون تمام نوع طعام خورده استن. پایانتر میره درای مسجدا ما کشادن، مردم به حضور دین رفتگی مثال در مسجد شدگی کدامش تسبیح میخونه، کدامش تسبیح میگردونه، کدامش قرآن میخونه، کدامش مثال نماز میخونه، در رکوع مسجد کشاده. نزد بازارها و مغازه میره، آرده ها را می قابچای آرده ببین، تمام نمودی مثال بگیم مواد خوراکه همه سر زدگی های، همه این نعمت آرامی های. اگر عکس همی باشه چی خیلیم؟ نه یک کودکی ما در بیرون بازی که میتونه، نه یک آشخانه ما کشاده های، نه یک مغازه ما خوراکه داره. ببینین این مسجد ها که بالکل دنهاش را بستگی دیگر یک از یادی مسجد هم نمیکنه. همون زمانه نارامی در خوراک میخوردی مزه نداشت، برای که اصحابا آرام نبود، برای که بیرون تینج نبود. برای همین برادران و خواهران گرامی در اینجا انشاءالله صحبت من به آخر میرسانم و انشاءالله برای شما گفتنیم که به قدر همین نعمت آرامی که داریم برسین، همین را به دندان هامون برادرای عزیز بداریم. مثل بگیم چشم گوهره که چشم واری باید که همین آرامی را ما و شما احتیاط کنیم که شکر الله مهربان مکتب خونش مکتب خوندی سای، مسجد روش مسجد رفتی سای، خب بیکارکش مثال با در یک کاری در بیرون نشستگی و صحبتی خچه دارد. خلاص نعمت های آرامی خیلی زیاده. نمی حاضر میخیزی بخیز خوجان میرای، کولاب میرای، حصار میرای، کجای میرای. یگان مقصد وهم ترس در دل ما نداریم به خاطری که آرامی داره. خداوند بازم این نعمت در ما و شما پاینده نگاه بداره و هر کسی که در همین آرامی مثال بگیم که خب ما کوشش میکنه که همین آرامی در ما باقی ماند، خدا عمر درازی با برکاتش دید. بازم برادرای عزیز خواهرای خیلی گرامی عمر دراز، تنی صحت، خیر دنیا و آخرت نصیبتون کنه. آمین یا رب العالمین.